Horas ma mardonga borngin akadongan ngaboha kabar muna saya mate ji on hubay majo vlog sautik sebelum modo mau iman ne parjul sahali naeng manuci bohi majo asa songon na yes bohi onake sebelum modo malana mulu adongan nong kotora di bohita gabe marjerawat lumayan topi mulu sada jerawat ali mulu godang nggak salah gabe hera parutan nih kalapan dong saya musai sikat di maju au asa boha asa yes ngingi ya lana molo saya mangan kan sebelum modo mi bahkan adong go bakteri tinggal di babani bei jadi asa lawi asa tongon botar juga ngini bon alen nong molo dang sikat gigi jadi gabe markuning kan baru musia nong gabe mora acik ngini na mangi huk musai hulak maju bohikon asam koring jala pakai maju pelembab warna pelembab pon Citra Fresh and Glow lano do pelembab nah baru sadanai baru pakai mamusena sekarang naik krim Holanda dua do skincare udang arong na asing makanya bolehnya pirang kepala na bagak pola biasa saja aku pakai mamuse Vaseline tuh kasih kusiku na kering baru tuh bibir baru tuh bulu mata sasongon naga jangkola nipe kegiatan di borngin ni Arion selamat borngin madihitas saluhuna tuan mama ngaramoti horas.